Alımlarına çakırayın, tamamtı oğuzlardan tüttürgün, ham biyke biçilir doğu başlayıp tosalımızlar. Özgöçü biy, Kırgız biyi, ham biyke. Kırgız bir sınak eline kızdan Assalamualaikum урматтуу агайын туугандар, кутмандуу кушуак кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар. Бүгүн күнөстү ордолуу Карагулжа жергебизде өзгөчө чоң майрам, чоң салтанат. Бүгүн баарыбыздын башыбызды бириктирген Жанетта кызыбыздын кыз узатуу актоюна кадырлуу, сыйлуу меймандар, кош келиңиздер деп коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу меймандар, урматтуу коноктор, ата-бабаларыбыздан келе жаткан каада салтты, үрп адатты улантып, баарыбыздын башыбызды бириктирип, жакшынакай ак дасторкон жайып, бар тапанын дасторкон коюп, эки жашка жакшы ниет менен, жакшы тилек менен ак той өткөрүп жаткан сиздер сыйлап, сиздер урматтап келген бүгүнкү той ээлери, Канатбек агабыз менен Сайрагүл эжекебиздин ак тою кут болсун, ушундай тойлор бизге дагы жугуштуу болсун деп, той ээлерин урматтап бир кол чапыңыздар. Той кут болсун. Той бизге дагы жугуштуу болсун дейли. Андыктан убакыттан утурбай биз күткөн эки жашыбыз оозго кирип келди. Алгач кыргызда жакшы сөз бар. Күйөөңамын пайгамбарым сыйлаптыр дейт. Хан күйөөла, жан күйөөла. Сыртта даярдан олтурат. Чоколо тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери. Чок карбаган кол менен баатыр бол деп чоң аталар үйрөткөн сени мени дейт. Мына ошондой ала тоодой болгон акшумкар жигиттерибиздин бири Бектур күйөөбалабыз оозго кирип турат. Келиңиздер, кол чабалар астында гүл дестелер менен, өзгөчө достор менен тосолобуз. Бектур келе коюң.
өзгөчө бүгүнкү тойдун себепкери болуп жаткан атына заты жарашкан Жаннета кызыбыз жөнүндө айтып кетсем, түпкү теги Жаңыл мырза Курманжан элечектүү энелерден үлгү алган, эл намысын өзгө сатпай сакташып, Каракулжанымызы кыздары эң алдыңкы кыздардан демекчи. Атына заты жарашкан Жаннета кызыбызды маданияттын мыктысы, эстрада жылдызы Самара Сабированын жана ошондой эле хам бийке бийчилердин коштоосунда Канат агам өзү алып келет. Тосолуңуздар анда. Кызыбыз барган жерден бакыт тапсын деп болчу коштоо. Elinizi olan. Ot kırmızı. Olacağımızı официалдуу түрдө ачуу үчүн мен бул жакка карысы бар адамдарыбыз бар, карынын сөзүн капка сал дейт. Өзгөчө Жанеттанын чоң атасы Амам чоң атабызды, Гүлай чоң энебизди жана ошондой эле тайнеси Баркан тайнебизди бул жакка чакырайын. Ак бата менен ак тоюбузду ачып берүү үчүн келиңиздер. Төрүбүздүн көркү болгон сыйлуу чоң ата, чоң эне, тайны келип коюңуздар. Söz gezegizlerinde. Suyunu oturak Kanat ağabız menен Сайрагүл эжекебиздин сүйүн ичинен экесе сүйүнүп толкунданып, баланы үйлөп кутуласын, небереге тутуласын дейт. Неберени өзгөчө тарбиялап өстүрүп, мына небере той көрүп жатат. Чоң ата, чоң энелерибиз кыбыра төгүрүнгө Кудайым өз жеткисинде бир кол чапыңыздарчы. Төрүбүздүн көрүп болгон сыйлоо чоң ата, чоң эне, тайны. Небере той кут болсун.
Анда сөзді чоң атабызга берейин, көңүл бериңиздер. Рахмат, еліміз балам. Ассалаумағалейкум, туғандар. Жалпы қасиетті Қарауылда деп отпай бүкәм. Қасиетті Қарауылданың негізгі елі, келген меймандар, құдалар ішінде туғандарыбыз, жана бардық қатолырыбыз. Сіздерге ысық салам. Эми мынандай экен да туғандар, мезгіл өтөт деген жанагы чыгарманы Олту Конбаев бекер жазбаптыр. Мезгіл өтөт, мына қарасағыр артыбызды келіп қаптыр небірелер. Еліңіз айтып отпайбы? Мына чоң небіребізді, чоң ұлыбыздың небірі қызын Алла Тағала шундай тұсылыптыр бір жігіттер мырзаға. Құда қаласа, бірінші Алланың жолы, өздерінің тымақ болсын, елге оларын танырыптырбыз. Мына бүгін ең ошу жақшы ата-ененің, чоң-ата-чоңның тилектері болады екен. Bir қызыбызды жақшы елден баталы берелі, жақшы бір қалу тилектер айтырады, ошоны уғызып қойылы деп, бұл тарбиялық мәністі болуш керек. Менімше қалғаны бұлар сөйлескен айтарбыз, еліңіз. Урматтуу туугандар, хош келипсиздер. Ушу биздин кызыбызга ак батаңыздарды берейин деп алыстан жакындан ат арытып келген сиздерге биз ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун. Ушу кандай жакшы ой тилектер менен келсеңиздер, биздин кызыбызга бизге кандай жакшы ниеттерди айталы десеңиздер, ушулардын баардыгы Аллам кабыл кылсын. Кызым ушу кызым менен бие баламын эмеси, ата-энеси Канатбек менен табышып аткан мектеш кудалардагы ушу жакшынакай бири-бириңерди сыйлашкан ынтымак кудалардан болгула. Садагын кетейин балдарым. Ушу силер курган ордоңор чоң калаага айлансын. Жылда бешик терметип, жылда көп балалуу болгула. Эне атаны сыйлаган эстүү түгөй болгула. Барга жокко чыдаган эриктүү түгөй болгула. Сыноо келсе адашпай, басып өткүлө кырдашып. Садаган кетейин, илайым эле бактылуу болгула. Мына үй бүлө деген ушинтип биримдиктен башталат. Биримдик ынтымак менен коштолот. Ынтымак ушу бири-бириңерди сүйүп жашасаңар, ушу ынтымактуулук болот. Садаган кетейиндер. Сүйүү бөлүшкөн сайын чоңойот. Ынтымак болгула. Илайым эле бактылуу болуп, түбөлүп бири-бириңерди сүйлөшүп, сыйлашып жашагыла, бактылуу болгула. Садаган кетейиндер, өнүп өскүлө. Рахмат. Небери тойбут болсын, чоң эне, чоң ата, бар болуңуздар, ак тилектер кабыл болсын дейли. Баладан небери ширин, небери таттуу деп айтылат. Өлү күнөн данеги ширин, данеги таттуу дейт. Бул сөз бекер айтылбаса керек. Тайыныбыз, баркан тайыныбызга да небери тойбут болсын деп бир кол чапыңыздар, сөз менен келиңиз. Урматтуу коноктор, ушу менин неберем Жанетамдын кызы тоюна куш келипсиздер. Эмне дейин, мен ушуларга каалаганым жакшылык. Биринчиден Кудай ден соолук берсин, өмүрүңөр узун болсун. Ушу турмуш жолуна таштаган кадамыңар байсалдуу болсун балдарым. Убакыт деген ушундай тез өткөн нерсе экен. Мен кызым менен Канатты экөөңдү эле көрүп жүрсөм, неберем чоңоюп калыптыр. Азыр мына жерден кетип атканда токтонарда ыйладым, эми жакшылыктын эмеси болсун. Бактылуу болгула, айналып кетейиндер. Бала чакалуу болгула, ошо барган жериңен бактап, акыл эстүү бол. Айналайын. Ата-энеңе жаман сөз алып келбеген, жакшы рахмат деген сөздөрдү алып келген жакшы кыздардан болдурдун. Ошо ата-энең жолун жолдо, чоң ата чоң энеңин жолун жолдо. Кудагыйлар, эми бул менин неберем жаш, бирок эми билбегенин билгизип, көрбөгөнүн көрсөтүп дегендей кылып жакшылап биле кылып аласыздар. Канат сайраш күлүп алат, кулдук болсун. Айналайындар. Илайыман кулдук болсун деп алат. Ушу бактылуу болгула, каалаганым жакшылык. Сүйлөй турган сөзүмдү деле кичине эметип кеттим. Айналайын. Жанета алтындан бешиги кыргат,
жүрgüzsün. Alganın menen jırgap gül kızım, uzattık turmuş yoluna emi kayın jurtun sıylap жүрgüzün. Aynamayın şu. Göylürüm var öyle. Рахмат, айтқаныңыз келсін. Ел тағайын тақтан таға деген пир болады дейді. Тағалардан таңдалып бір өкіл шығыптыр. Келіңіз ағында. Сөз сізде. Ассалаумағалейкум, құрметті меймандар. Сіздермен бізді осы күнге жеткізген Алла Тағалаға шексіз мақтаулар, рахматтар болсын. Жана сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям салауаттар болсын. Бүгінгі күндің күнәкерлері күйеу бала, Жанетта, тұрмышқа қойған қадамдар байсалды болсын. Алла Тағала екі дүйіне бақыттылықты берсін. Қандай ниет мақсат қылып қадам таштаған болсалар, Алла Тағала өз мейіріміне алсын. Бақыттылы бол құдағайларым. Аман ака, құдай құлық болсын, күйеу бала құлық болсын. Тойларымыздар тойлар болғансын. Рахмат, бар болыңыздар. Әрдайым төлін көп болыңыздар. Денсаулық қалайбыз. Чоңата чоңынеге, дайыне тағаларға, келіңіздер анда сөйлі орттардан орналасаңыздар болады. Чоң расыл білдіреміз. Бар болыңыздар. Небері той көріп сөйлеп тұрасыз. Чевері төлімі, қуыра төлімі Құдайым өзі жеткізсін. Бекем денсаулық қалайбыз. Менеме 2 жаштың ата-енесін бұл жаққа шақырайын келіңіздер. Бүгінгі тойдың başı отырған өзгөчө аталык милдетин, аталык парызын аткарып отырған Канатбек агабыз менен Сайрагүл жеңем бул жакка чакырайын. Жана ошондой эле Бектур күйөөбүздүн ата-энесин дагы чогуу чакырып коюп бул жакка келиңиздер. Абдымуталип куда менен Сулукхан Кудабейжиге келиңиздер. Ар бир ата-эне күндүр түндүр ниет кылат, максат кылат. Эгер уулду болсом, уулума эл журттун башын бириктирип, жакшынакай ак дасторкон жайып, ак той өткөрүп, 2 жашка ак бата алып берсин деп ниет кылат, тилек кылат. Эгер кызды болсом, кызымды жакшы жерге узатып, Кудагайым менен чекем терилип чай ичсем экен деп ниет кылат. Мына ошондой тилек ой максаттарга жетип отурган менин жаныма бактылуу ата-энелер бул жакка чыгып отурат. Мен анда сөздү бүгүнкү той эси, той башы Жанетта кызыбыздын атасы Канатбек агабызга микрофон uzatайын. Күйөө бала кут болсун деп бир кул чаап коюңуздар, сөз менен келиңиз. Рахмат эгилиз. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат. Саламатсыздарбы? Биздин балдарыбыздын ак тоюна келген коноктор, жалпы алыстан узактан келип отурасыздар. Ага энелер, агалар энелер, ата энелер, тууган уруктар, жора жолдош, дос жарлар, жалпы сиздерге биринчиден таазим этип кетпесек болбойт. Сиздерге ыраазыбыз. Ушинтип биздин балдарыбыздын тоюна бата берип, дуа кылып келебиз деп чын ниет менен келгениңиздерге биз ыраазыбыз. Анан экинчиден мына биздин мына кызым, анан кетен Жанетта, мынтип чоңоюп барадан күндөр өтүп, айлар өтүп, жылдар өтүп, мынтип чоңоюп, бойго жетип, турмушка чыгып атасың. Бул биз үчүн как-то неожиданно неме болду, чындыгында. Анан убакыт деген учкан куш экен. Бул эми биздин ата бабаларыбыздан келген, уланып келген урпактардан өтүп өтүшү процесс экен бул нерсе. Ал нерседен биз чыга албайбыз. Мына кымызды ичкенге бер, кызды сураганга бер дейт. Ошол тартипте кылып мына өзүбүздүн функциябызды, миссиябызды аткарып жаткан учурубуз. Аллага чексиз шүгүр. Анан мен эмне балдарым, Жанетта кызым, Бектур күйөө балам, силер мына турмуштун эң алгачкы баскычын кадамды аттап атасыңар. Бул турмушта ар кандай өйдө төмөн нерселер болот, ачуу таткусу болот. Ошол нерсени биргеликте жеңели деп мына ордолук кошто таанышып, экөөңөрдүн пикиргери бир болуп, бир максатты көздөп биригип атасыңар. Турмуш куралы, турмушту бирге улап кетели деп. Силерге мен байсалдуу жол каалайм. Мына турмушта эч качан кейбегиле, өксүбөгүлө, силердин жеке жашооңузда жакшылык болсун. Ар дайым Кудай таалам колдосун.
жамандан адаштырсын, жакшыга жанаштырсын. Ишиңерге ар дайым ийгилик болсун, ийгилик жололосун. Кудай Таалам өзү колдосун. Жакшы ниет кылсаңар, ар дайым Кудай Таалам колдойт. Ден соолукта болгула, оору сыркоодон алыс болгула. Менин тун кызым, улуу кызым, сулуу кызым Женетта мынан кетейиним. Бектур күйөө бала, мен бир эле кызым бар. Менин кызымды эч качан ыйлатпа. Көз жашын агызба. Менин сулуу кызым Ширин кызымды анан кетейин. Менин кызым дагы мынау чоңолда чоңоленин колунда өсүп калды. Чоңолда чоңоленин тарбиясын алды. Мен ата энеме чексиз шүгүр айтам, ыраазычылык айтам. Чоңолда чоңонесинин тарбиясын алган менин кызым. Ал жаман адам болбойт. Кудай кааласа, сен бактылуу кылам деп аракет кылсаң, менин кызым сени бактылуу кылат. Алла силерге бактылуу жашоо берсин, бакубат жашоо берсин. Рахмат, жалпы мына бүгүн бизге келген коноктор жакшы астыңыздардагы даамды татып отуруңуздар, жакшы маанай качытып, позитив жакшы отуруп бериңиздер. Сиздерден мен ошону суранам. Рахмат. Бир болчу апаңыздар. Атанын ак тилеги кабыл болсун дейле. Кыз бала атага жакын, атага күйүндө болот, барыңыздарга белгилүү. Мекениңден алысыга бара албайсың. Мээрим төгүп чагалдайсың. Кылымды кырпыр жолу кыдырсаң да, кыз балада күйүндөнү таба албайсың деп айтылат. Буйруса, Жанетта кызыбыз барган жерден таштай катып суудай сигип, ак жолтой келин болот деп ниет кылалы. Кийинки куттуктоо сөз кезегин анда Бектурдун атасы Абди Виталиев кудабызга дагы микрофон uzatайын. Келин кут болсун деп бир кол чапабыздар, келиңиз. Биринчи мына урматтуу коноктор, ошо бала менен кыздын урматына келип, улуу кичүү келип атасыздар, алыс жакындан келип атасыздар. Келгениңизге рахмат. Ошо сиздердин Кудай кааласа ушу бала менен кызга ушу патаңыр тиет, жакшы сөз бар тиет деп. Анан мына балдарым экөөңөр бактылуу болгула, таалайлуу болгула, өмүрлүү болгула, бала чакалуу болгула. Мен дагы мына биринчи укканда сүйүндүм. Аман акаларды, саарабаларды бербей беш колдой билчилер. Кудай кааласа жакшы жерден кыздын алып атам. Өнүгөсүңөр Кудай кааласа. Бая Кудайдан өзүңөр аракет кыласыңар. Биз аракет кылабыз. Бая Кудайдан Кудай кааласа. Биз дагы ушу канат көз, канат биринчи жолу кыз берип атат. Мен балдар бийлеп калдым. Кудай кааласа биз дагы ушу аман акаларды болуп силердин балдарыңардын тоюнда катышып, кыздарыңардын тоюнда катышканга насип болсун бизге дагы. Тынч болгула. Мына менин уулдарымдын эң кичүүсү ушул бала. Анан мен кыз той өткөзүп деп калдым, себеби мындан дагы бир балам бар. Россиядан келди, ошо үйлөнсө чоң той кылам деп ошон үчүн мен той кылган жокмун. Кудайым бактылуу болгула. Кудай кааласа биз дагы ушу кызыбыздай кабыл алабыз келинибизди. Үйдө да апам бар, апам да батасын берип 85-ке чыккан апам бар. Батасын берип калды. Илайым ушу улуу кишилердин батасы тийсин. Анан өзүңөр дагы жакшы болушка жакшы аракет кылыңдар. Бактылуу болгула. Эми кудалар аман ака, кана башка кудалар кулдугум бар. Жака кечирип коесуң, мен бак толкундану менен Кудагай болуп отурабыз. 1000 жылдык бололу, ынтымакта, биримдикте бололу, сындашкан эмес, сырдашкан жакшы Кудагай адам бололу да. Ошону унутуп калдым. Толкундану сезим болду. Мен да ушунча болду, мен бирек кудам бар, анан ол акам кудаларын дагы ушул кудаларымды көрүп Кудай кааласа катташабыз. Кудай кааласа жакшы Кудай болобуз. Кудай кааласа. Бир кол чапабыздар. Эненин тилегиндей тилек жок. Бейиш бул энелердин таманынан да бекер айтылбайт. Энесин көрүп кызынан, ишин көрүп төрүнөт дейт. Энесиз үйгө кирсең жарык болбойт. Энесиз үйгө кирсең көңүл толбойт. Канчалар мээрим төгүп турса дагы, эненин мээриминдей, эненин жүрөгүндөй жүрөк болбойт дейт. Өзгөчө бүгүн Жанеттаны тарбиялап өстүрүп, турмуш сапарына узатып, Бектурдун колуна тапшырып отурат. Сайрагүл эжекебиз сүйүнүп, толкунданып, жакшылыгын сиздер менен тең бөлүшүп отурат. Күйөө бала кут болсун деп бир кол чапабыңыздар. Сөз берейин, келиңиз.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин жакшылыгыбызга келген, алыс жакындан келген тууган уруктар, жакшы саналаштар, баарыңыздар куш келипсиздер. Ошо баарыңыздарга ден соолук, ар бирибиздин үйүбүздө ушундай тойлор болсун. Ошо эмне демекчимин? Жанета кызым, бүгүнкү тоюңар кут болсун өзүңөргө. Бектур экөөңөрдүн кармашкан колуңар түбөлүктүү болсун, түбөлүңөр түз болсун, өзүңөрдөн агарып көргүлө, ынтымактуу болгула. Жакшы тилек максаттарыңар орундалсын, жакшы ниет кылгыла. Садаң дейін жаным кызым, Жанета деп да айтпайт элем кызымны, жаным кызым да айтат элем, жаным кызым, бактылуу бол кызым. Көп балалуу чакалуу бол. Ниет кылчу элем мен кызымны жакшы, мындай өзүм билген, таанып билген жерге, жакын жерге турмушка чыкса экен деп. Бирок кызым ушундай 19 жашында турмушка чыгып кетет деп эч ойлобопмун. Кызым да 1-2 жыл жүрсө болот эле. Эми бактылуу болгула, ошо Бектур экөөң бактылуу болгула. Ата энени сыйлагыла биринчи, өзүңөрдү сыйлагыла, тууган уруңарды сыйлагыла. Ошо Кудайга эже, сиздер дагы ден соолукта болуңуздар. Ошо балдарыңыздар жакшы күн көрүңүздөр. Бир болчу болбойсуздар туугандар, өзгөчө ак тилектер кабыл болсун дейли. Ата жакшынын бирөө жакшы, энесин жакшынын баары жакшы дейт. Өзгөчө бүгүн толкунданып, бүгүндөн баштап колмо-кол кошулат, бутума бут кошулат деп сүйүнүп, айторго сөз таппай бул жака чыгып отурат. Бектурдун апасы Сулукан эжекебиз ушул күндү канча жыл күттү. Канча ай даярданды. Бүгүндөн баштап Жанета ушул кудагы эжекебиздин колуна түшөт туугандар. Жанета барган жеринен көкүлүнө сылап, канатына калкалап алчу Сулукан кудагы эжекебиз болот туугандар. Бир кол чаап коюңуздар анда. Сөз берейин кудагы эжекебизге. Сөз. Келипсиздер, меймандар, ошо тойдун күбөсү болуп, каалоо тилектерди айтып отурасыздар. Ошо тоюбуз кут болсун. Аман ака, Гүлай эже, биз эми биринчи ушу кудагы деп ушу эже менен ака абабыз менен тааныштык. Жакшы жерден кыз алып атабыз деп сүйүнүп атабыз. Кудай кааласа, кызыңыздар бактылуу болот. Өнү өскөн жер деп сиздерди, биринчи сиздерди тааныдык да, анан кийин балдарыңыздар менен тааныштык. Канат, Сайрагүл. Кудай кааласа кызыңар бактылуу болот деп ишенебиз. Силер дагы ошо Сайрагүл неме болбо, кошошпо. Кызыңарды Кудай кааласа кыз кылабыз. Келин эмес, кызымдай эле көрөм. Бектур менен Жанета бактылуу болгула. Түбөлүңөр түз болсун. Агарып көгөрүп, ошо бактылуу болгула. Дүйнөдөгү баардык ыкчылыктарды каалайм. Айтканыңыз келсин. Айтылган ак тилектер кабыл болсун дейли. Мен эми бактылуу ата энелерди сыйлуу уруктардан орун алдырып коеюн, келиңиздер. Орун алабыз. Жаштар кош жылдыз болуп жаныңыздар, сиздер үчүн арналган жаштардын столунан орун алсаңыздар болот. Орун алабыз, жаштар. Бектур, Жанета. Стол көрсөтөбүз, жаштар, келиңиздер. Эки жаштын столу. Урматтуу меймандар, урматтуу коноктор, алдыңыздарда коюлган даамдардан татыңыздар, тамагыңыздар даамдуу болсун. Дөөлөт рестораныбыздын биринчи сый тамагы тартылды, тамагыңыздар даамдуу болсун дейли. Бүгүн кыз узатуу той өзгөчө майрам. Эң көп кыз төлөгөн энелерге приз беребиз. Барбы энелер?
Атча. О, жогоруда бар экен. Атча. Сан айтсаңыз. 6 kız değil. Anlaş var mı? 6 kızı dönüyor deniziyettir. Ah, bulacaklar var mı bulacaklar? Kaçım? Ooo, çabuğurlar. Kaçım yine? Sizde de 6. 6'dan aşık var mı? Oo, bana gel bulacaklar. Bulacaklar bana gel. Kaçım? 8. Bir bol çabuğu sordu bana. Ha, hep öyle. Ne diyorsun bizden? Ha, 8'de bu çok melek. 7'de bu melek. 7'de dönü melek severiz. Melek mutlu olsun. Melek cumhurcu olsun. 7'de gibi otam. Örümdap cuksun kılıp bir otam. Janetta kızımızдағы şu enilerinin katarına koşulup, Bahadır enilerinin katarına koşulsun dep örümdap cuksun kılıp bir otam. Barып алыңыздар. 7'de törөгөн, 8'de törөгөн eniler, Bahadır eniler. Azırkı жаштарга жомок да. Azırkı жаштарга канча десек 2 бала 2 кыз болду дейт, калган жетет дейт. 4 балабыз ошону багып жеткире алам дейт. Мен эми кутуктуу сөзүбүздөн баштайын, убакыттанып турбай. Урматтуу меймандар, Самат агабыз, Канат агабыз өзгөчө чакыруу кагазга саат 5ке деп чакырса, буюрса 3 сааттан кийин 8'de башталды. Тойдун жүрүшүндө каалоо тилектерди азайтабыз. Ыр бий конкурс көп болот, бүгүн өзгөчө той болот. Сиздерден сураныч, окшош каалоо тилектерди кайталап эле айтып бербей, ар бир жамааттан, ар бир өкүлдөн бирден гана адамга сөз беребиз, калганыбыз кошулабыз деп, келиңиздер. Тойдун жүрүшүн, программаны өзгөртөлү, бүгүн өзгөчө той кылайлы. Өзгөчө адамдын ниетине, пейилине жараша болот дейт. Бүгүнкү той өзгөчө сонун деңгээлде өтсүн. Келиңиздер, ана ата журттан баштайбыз. Аскаташта тайгалансаң тирип турчу ата журт дейт. Жалпы Канатбек агамдын туугандары. Сөз кезеги сиздерде, келиңиздер. Айгелди эне баштаган Разиене Абдукурова, келиңиз. Акишева, Төлөшова, Алишерага келиңиз. Жана ошондой эле түп тагалар чогуу чыгабыз. Төрөгелди, Абдылда, Абдыганы, Токтогул, Марс, Эрнис, Улан жана башкалар. Тагалар, тайжелер, ата журт чогуу чыгабыз, келиңиздер. Bahadır atalarыбыз чыгып олтурат бул жакта өзгөчө. Келиңиздер, анда улуулатып ата журттан баштайлы сөздү. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, Aqto'yga xush kelibsizlar. Mana bugun yaxshi kunga bo'lib o'tiramiz. Qanatining shu tunguch qizimni turmushga atalib midetim yaratqazilsin. Baldarlar baxtli bo'lsin. Shu baldarlarning o'yinlari, shu baldarlar iymonli, elga yurtga xizmat qilgan aqlli baldarlar bo'lsin. Alloh taolo o'shalarga bu qizlardan ko'p bersin. O'shalarning yaxshiligida sening jalb turganlaring joningda bo'lsin. Shu Xudo qut bo'lsin, shu ming yil Xudodan bo'lgular, shu siylashib yurgular bilaveringlar deb shu. Men shuni qilayman, sizlar intibaq bo'lgular, baxtli bo'lgular, baldar baxtli bo'lsin. Урматтуу тойго келген коноктор, кудалар, туугандарым, канат сайраш сабага кетейиндер. Тойлар кут болсун. Кудайга шүгүр, мына силерден чоңоюп, кыз берип турган болуп, той жасап атыпсыңар. Ушу балдар бактылуу болсун, эки бала, омулларым узун болсун. Барган жеринен агарып, көгөрүп, тынып, өнүп өсүп, жакшы келип болсун ошо жерге жаккан. Кудагыйлар дайыма ынтымак болгула, бири-бириңерди туура түшүнүп, ушу бири-бириңерди өмүр бою сыйлап өткүлө, айланып кетейиндер. Мен ушу Кудайым берген ушу тандага кандай жакшы нерселерди берсе, ошонун баарын мен ушу балдарга каалайм ушу. Ушу баштап аткан жолдор байсалдуу болсун, ак жол тилейм, аман садага кетейин ата. Ушу мынантип чоңойтоп болуп, эмне чыгарып атсыңар, Гүлай акама, куттуктайм. Дайым ушундай жакшынакай тойлор
Uşu barbına nasip olsun uşu. Akıl toy olsun toylar, toylar toy bolgansın. Uşu jerde oturgan barbygında uşunday jakşynakay toylordu kalayım. Mitaşmızda jakşı jerde kız almatasın. Jakşynakay kadırına jetip şıylap gelip duralaylanayım. Uşu ballarga uşu baktulu günlerdi kalayım uşu. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Can kovalar gülay, aylanayın şu baldarda tapkan silersine, koyunlar kut bolsun, kanar sayramın, budağıylar, bağdırlar katı şu baldardın toy kut bolsun. Kuday uşularga, kuday uzun ömürde soluk versin. Şu iki caktı tem sıylagan, akıl esli imandı yaşlardan olsun, özlerinin güveysün. Oylagan dilegen maksatların Allah talın kavul kılsın. Şu tuğan uluk eldi, şu toyga gelgenlerin bağdığın düğülösüne jakşılıklardı kalayım. Maksat muradına gelsin, uşulardın jakşı sıfatın silerge nasip kılsın aylanayın. Nevre çevre kılra görgöndü, nasip kılsın aylanayın da toyunlar kut bolsun bana. Bugün 2 yaşın toyuna gelgen köylör, hoş geldinizler. Kanat, jenim, men tagası olam. Kızım baktılı olsun. Onu kaç kız izlegen, kaç kız jakşı uyandan çıkkan жерден çıbada. Kızımına tagacıktın, tüp tagacıktın tarttan köp üylölü olsun. Men tagayın tartattık bu. Anan jezde güleyice. Sizlerge dayan şu. Emin kulak kalırsa kulağı nasip olsa. Çevren oyunda şu ortak olan var. Kızımızdan baktılı olsun. Kudalar kutlu olsun. Kanat, kızının turmuş yolunu uzatıdasın. Şeyli çoğuldu elden bakalım bileğine odasın. Kızım bakılı olsun, ömürlü olsun, özlerden göğüsün. Şunların jakşı iyiliklerini görüp, bakılı ömür sürgüler. Daim uyumda toylar olsun. Dastarkonun jakşı olma jayıсын. Dastarkonun çekesinde daima jakşı adamlar olsun. Daima toylar olsun uyumda. Rahmat, айтқаныңыз келсін. Қалған меймандар қосылыңыз, а? Ең соңы, келіңіздер, бір сурет көшіп қойды. Анадағы бақтылы күндерден көздерден келіңіз соңында. Сурет көшіңіз. Ұшу күндер есте қалап, тарихта қалап, құттықтаймыз. Сөйлеу орындағанда болсаңыздар болады. Уақыттан отырмай, Жанеттаны таға жұрты, келіңіздер. Қанатбек ағамның жақасына қатқан үйдің құты ол, Сайрагүл жеңемдің туғандары, келіңіздер. Барқан енеміз баштаған, Тұрданаға, Нұрбазаға, Нұрланаға, Қанат аға, Емил аға, Адылбек аға, Сарақан еже келіңіздер. Жалпы таға жұрт, Сайрагүл жеңемдің ата жұртын, таға жұртын çok шақырайын, келіңіздер. Söz bize istedi. Thank you.
Жанеттар, Бiola, бактылуу болгула, Тушалы адамдар байсалдуу болсун. Алла Таала өз мээрин алсын. Эки жакты тең сыйлаган эң алдыңкы үй-бүлөдөн болду. Аман ака, Кудай кут болсун, Biola кулуп болсун. Тоюңуздарды тойлорго улансын. Ассаламу алейкум, Ақтойдың қонақтары, қош келіпсіздер. Қанат, Сайраш, тойғылық болсын, Biola болсын, Аман ака, тойғылық болсын. Біздің жерден үші барған жерінен бақыт тапсын. Biola көшіп, қармашқан қолдары төрікі, ажыраласын, екі жақты тең сыйлаған, жақшы үй-бүлелерден болсын. Тойыңар құтты болсын. Рахмат. Қонақтар, Лерем тойына қош келіпсіздер. Şu Janetta aynan şu bargan жериңден бақыт берсин, Кудайым бала чакалуу, ынтымагы, жакшы алдыңкы үй-бүлөдөн болгула. Кудай көшөттөн көндүрсүн. Аман Гүлай Biola, Кудай кулдук болсун, Канат Сайраш айnan şu. Дүйнөдө баардык жакшылыктарды каалайм şu балдарыма, неберелериме. Саламатсыздарбы, урматтуу Ақтойдун күбөлөрү. Кутмандуу кечиңиздер менен куш келипсиздер ушу биздин жээнибиздин тоюна. Эң биринчи кудам менен кудагыйман баштайм. Аман ака, Гүлай жеңе, ушу кудалыгыңыздар кут болсун. Небереңиздин тою кут болсун, Biola кут болсун. Эми мындан кийин экөөңүздөр эрчишип чебире үйлөнгөнгө жетиңиздер. Uzun ömür versin, toydan öksü olmanızlar. Kanat, Sayraş, Kudayım koşup Kuda olup oturasınlar. Kudalığınlar min yıldık olsun. Baldarınlar baktılı olsun. Intıma kırız keşikti, sıydaşkan, sırdaşkan Kuda-Kudayı bulgundu nasip etsin. Jannetta, menin dele kızımday olup kalgan bu. Ayabay jakşı kız. Bargan jeringen baktap singdim. Oturgan jeringen orun tap. Taştay katıp suday singip. Bargan jeringen urpağın ulagan. Köşөгөн көгөрүп, уулду, кыздуу болгон. Чоң энеңе, тайнеңи тарткан Бурманжан даттага тете кыз бол, бактылуу бол. Урматтуу бүгүнкү тойдун көбөсү болуп отурган меймандар, куш келипсиздер. Бүгүн мынабыз Канат менен Сереш ушу тун кызыңарды чоңойтуп, эрежеге жеткирип, козоргосуна кондуруп отурасыңар. Ушу балдарыңар бактылуу болсун. Şu ömürleri uzun olsun, dilegen oy maksatlarına жетсин. Şu bargan jeriңен бакыт тапсын. Кудалар силер дагы şu билөрүңөрдү шыйлашкан жакшы кудалардан болгула. Бактылуу болушсун балдарыңар. Şu мына чоң аталар, тайенелер, сиздер дагы şu неберелердин тойлорунда дайым şu балпайып, балдарыңыздардын төрүндө жүрө бериңиздер. Şu тойлор тойго улана берсин. Баарыбыз şu той ичинде болойлук. Рахмат эжеке. Айтканыңыз келсин. Бул эжекелерибиз баарыбыз кошулабыз дейт. Анда келиңиздер, жакшылык элерин куттуктайбыз. Жакшылык элер колун бекем кылсын, жакшылыгын тең бөлүшүп ордун алабыз. Өзгөчө ата журт жана ошондой эле тага журттун каалоо тилегин коштуп, мен алдыңыздарга чакырайын. Таланттуу эжекебиз Самара Сабировада дейм, сонун чыгарма. Тосолуңуздар.
Сахар Асалиева. Bir olacak dostlar. Кейінгі құттықтау сөз кезегі Бектұр Геологымыздың туғандары келгісі. Төріңізді көріп болған сыйлау құдағилар. Ушул жамааттан кейін бий атап баштайбыз. Келгісер құдалар. Абдимитен құда баштаған сол қадамдар кезінде қоштырған жақты құдалар жамааты сөз кезегісі. Келгісер. Қандай жерге түштік деп қызыққандар көңіл бөліңіздер. Өзгөчө үлгілі, іш білге, тіл білге, Қарақұлжаның алдыңғы үй білелерінен деп айтса да болады. Өзгөчө келіңіздер, Бектұр Геологымыздың ата жұрты, таға жұрты, жалпы туғандары бұл жаққа шығып тұрады. Көңіл бөліңіздер, анда мен ұлылатып Ақсақал Жоматабыздан баштайын. Келіңіз, сөз сізде. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı şu 2 yaştan toyuna gelgen құдағилар. Ne deyimiz biz şu 2 yaş mına bizge şıltap alıp bugün şehirde nasip kılgan eken şu 2 yaşka köp oturabız. Men şu Mitaş bilen şu құдаға mana oylagan oy maksatlarına жетip 2 баланы башкаштырып отурушат. Şu 2 құда биринчи ынтымак болгула, рызкы шыктуу болгула, жакшы құдалардан болгула. 2 жашка uzun ömür, çeksiz vakit, ömürleri uzun olsun, geleceği gen olsun, öylerinde toylar olsun, balalı çakalı olsun, ağa tuğanlarımın, nece singilleriminin, bir tuğanlarımın bir olsun. Şu dünyadaki jakşı nerselerin barını şu 2 yaşka kalap kederler. Anan 2 yaş baktulu olgula. Şu 2 құдағыдағы ынтымақ болғыла, рызқы шықты болғыла, шаға туғандарыңар менен тынч болғыла. Dünyada тынчтылық болсын, амандық болсын. Мен шуларды қалап кеттім 2 yaşқа. Ассалаумағалейкум, жалпы жағымат жанап шүгірмейіз қайын жүр. Şu 2 баланың тойына тұрабыз. Şu балдар өмір ұзын болсын, ардайын сөтсен болсын. 2 құда şu tez болғылар, şu балдардың жақсылары болғылар, ардайым аман болғылар. Bir құда той болсын, жақсылықтар болсын, ардайым тез болғылар. Алында тез болсын, ардайым тойлы жақсылар болсын, ардайым şu туарын жақсылар ойнап жүрген тез болғылар. Рахмет. Toyuna ne deyimiz? Birinciden 2 құдалар, sizler ынтымақ болыңыздар, 1000 жылдық құдағилардан болыңыздар, біріңіздерді сыйлашып жүріңіздер. Şu 2 yaş бактылуу болсын, өмүрүн берсин, ата-энеси менен, рызкы менен бактылуу болсын. Şu каалаганын, şu ар дайым şu 2 yaş өзүнүн агарып көгөрүп, өмүрлүүчө жолу болсын. Şu Söz verirsek olay gelin sizde. Kutmandığı geçimizler menен ушул тойго куш келипсиздер. Не дейм, бүгүнкү тойдун күнөөкөрлөрү балдарыбыз бактылуу болгула, өмүрлөр узун болсун, кармашкан балдар эч качан üzülбөсүн. Ушуну тапкан ата-энелерине, куда сүйүктөргө кудагайлар, сиздер 1000 жылдык кудагайлардан болуңуздар, сырдашкан эмес, сырдашкан кудагайлардан болуңуздар. Сиздер ынтымак болсаңыздар, балдар ынтымак болот. Ушу балдардын күнү үчүн көрүп, ушулардын неберелеринде дагы ушинтип катышып жүрө берели. Сиздерге таасим кылабыз. Ушул кызды бизге берип, ушинтип чоңойтуп бергендериңиздер үчүн чоң рахмат. Кандай дейм, ушул балдардын бактысы биздин бактыбыз. Сиздерге кулдугубуз бар, дагы бир жолу кулдугубуз бар. Балдар бактылуу болсун. Айтқаныңыз келсін, атайын ушул тойго Москвадан келдіңіз. Өзгөчө Канатбек агамдын үй бүлөсүнүн атынан анда 1 челек сарымай. Приз. Белек кут болсун. Бармаңыз.
Барбы да калуу тилек айта турган? Келиңизче. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тойдун күбөлөрү. Кудагыйлар кандай жастар. Ака жеңе ушу Бектур менен Жанеттанын үйлөнүү тоюна келип отурабыз. Балдар бактылуу болсун, а. Ушулардын жакшы күндөрүндө, жакшы тойлорунда чогуу бололу. Кудагыйлар ынтымак болгула. Ушу акам менен жеңем, куда менен кудагый сырдашкан кудагыйдан бири-бирибизди урматтап сыйлаган, сый талашкан кудагыйлар болойлу. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайм. 2 жаш бактылуу болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Калганыбызга кошулабыз, а? Эң соңу. Мен 2 жашты бул жака чакырайынчы, келиңиздер. Бектур, Жанетта келиңиздер. Нечен жылдар, нечен айлар бүткөн күн, нурун төгүп бактыбызга бүткөн күн, кабыл кылат жаратканым сураганым, сабыр кылып, ниет кылып күткөн дейт. Жылдап күтүп, айлап даярданды, ушул күндү канча жыл күттү, канча күн күттү, канча ай даярданды. Мына бүгүндөн баштап болма-бол кошулат, бутма-бут кошулат деп сүйүнүп толкунданып, алтын сыргасы менен сармай деп сактап койгон апапакай жоологон элибиздин жүзүнө салсын. Бир кол чакырыңыздар. Эл кут болсун деп. Судуктан апа, Акжолтой келин болсун. 2 жашты менен кыйматтуу, акылдуу келин болсун келин. Meyhanlar, hurmatlı konuklar, bugün bir taraf oğul dolu suyuna otursa, bir taraf kız dolu suyuna oturan Aleme, Bektur ve Janettan'la bir bu çelik çaklayın gelingizler. Gelingizler 2 yaş. Beni canla gelingizler. Ar bir atene maksatına jetsin, ar bir atene telegine jetsin. Baldardan, kızlardan жақшылығын көрген атене сөзсіз түрде бактылуу. Келиңиздер. Өкүл ата, өкүл эне дагы бул жака чыгып турат. Барыңыздарга белгилүү, өкүл ата, өкүл энени жөн жерден шайлабайбыз. Жаңыдан түптөлгөн үй бүлөдө жашоодо 2 жашка жакшы жол көрсөтсүн. Жашоодо үлгү болсун деп, үлгүлүү үй бүлөдөн өкүл ата, өкүл эне шайлайбыз. Анда мен сөздү Жанетта менен Бектур күйөөлөрүбүздүн өкүл атасына сөз берейин. Өкүл эне, өкүл ата келиңиздер. Сөз сиздерде. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Биз эң биринчи ушундай акылдуу, ушундай балдарды эрезеге жетирип өстүргөн эң биринчи
тағаларыбызға, тәйжелерімізге рахмат айтамыз. Ömrünüzler uzun olsun, денсаулықтар чың болсын. Ушулардын урмат сыйын көрүп, неберек чеберлерин көрүп, сыйматта жүрөңүздөр. Жаңырша Бектур силерге каалообуз. Кудай Таала кандай жакшылык жараткан болсо ошонун баардыгын силерге каалайбыз. Ыймандуу, акылдуу, уул кыздарды Аллахым берсин. Ömrүңөр uzun. Түбөл 2 дүйнө бактылуу болгула. Тоюңар кут болсун. Урматтуу эки жаш, бактылуу болууга, 2 дүйнө бактылуу болууга. Турмуш бул оңой эмес, кээде өйдө болот. Ошол учурда бири-бириңерге жөбөк болуп, бири-бириңерге поддержка берип, дайыма бири-бириңерди колдоп турсаңар, жеңишсиз болот. Өкүл ата өкүлүнө ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Биз сөзгө түшпөйлү, кандай дейсиздер, Өкүл ата өкүлүнө 2 жаш келиңиздер. Ортолукка тойдун ээси аяктап жүрүп. Миталага келиңиз, Канатага келиңиз, жеңе келиңиз. Бактылуу күндөрдөн көз илмеп, ушул күндөр эсте калат, тарыхта калат. Эң сонун көз илмендер бактылуу. Şanlı bileyiz. Diş yollarına koştu olsunlar. Şanlı bileyiz. Oy yollarına gelin.
Kıyamet tezerdi, saldırıları. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never.
өзгөчө би таrazı değil. Meymanlar Zakşıngelerin beleklerini tapşır başlayın. Sağ çelekteki çok sarmay salınған çeleklerden alып шығабыз. Çoğun çelekler özgöçe buyum, içinde sarmayı menen. Bugün Kanat ağamdın үйі білесін, сыйлап келгендер болса, bir қол шапаңыздар, жақсы қол шапаңыздар. Bir çelek sarmay. Ошол столу, please. Stop, ошол эжеке өзгөрөбүз. Ордунан туруп алып, мен айткандан баштап тынбай кылчабыда. Мээнет күч болду энеңизге. Белек кут болсун. Бар болуңуз. Ушул челектерин суу ичкен сайын жаннеттана дуа берип туруңуздар, меймандар. Ушул Канатбектин тоюнда уткан элемде үйдө ойлонуп отуруп каласыздар да челекке көзүңөр түшүп калса бир дуа берип коесуздар. Ушул кызыбыз барган жерден бакыт тапсын деп, ырымда берип атам. Мен эми араңызда да өзгөчө көп көрдүм. Баатыр энелер, көбүкен баатыр энелер барбы? Сайыз учурунда олду төлөгөндөр баатыр эне болчу. Азыр эми замандын жарашына ылайык 9 болду, 8 болду, 7 болду, азыр 7 бойдон калды. Бул жака чыксын, келиңиздер. Тойлордо, жакшылыктарда ушу баатыр энелерди сыйлабаганда качан сыйлайбыз, келиңиздер бул жака. Белек кең эме. Канатбек агабыз бир портер белек алып келген, баардыгыңыздарга жетет, Кудай кааласа. Медалыңыз менен
Екіншisi үйдегі мал кәл бала чақаны ұмытыш керек. Üçüncüsü диетаны. Тойға келгеннен кейін насқаралы, ойны, билет, жырға алып кетсеңіздер, той есін көңілі да көп кетеді. Өзіңіздерге де пайда, терілер, денсаулыққа пайда, маңайыңыздар ашылады. Бар ма? Батыр ене келіңіз. Құдаларыңыздан бар ма? Батыр енелер. Батыр енелер бар ма? Құдалар. Келіңіз, келіңіз. Приздеріңіз, келіңіздер. Алтыны төрет, жетіншісі планда болса да бола береді. Келіңіздер. Зато планда бар ма? Бар ма? Келіңіздер. 2, 3. Келіңіздер. Келіңіз, уялмаш керек, чыныш керек. Бар ма? Чыңырамыз. О, жоғырда батыр енелер. Ене келіңіз бұл жаққа. Келіңіз, келіңіз. Сайыз ұшымында олды төлемендер. Бүл сайыздың адамдары отырады бұл жерде. Келіңіздер. Şu енелеріне тойларды билек беріп сыйлап алады. Келіңіздер. Дуасын алып алады. Батарсыңыз. Мен bir форвард ayında, sentyabr ayında törelgönдөр бар mı? Sentyabrda törelgönдөр. Koşmayınım, geliniz. Sentyabrda törelgöndөрgө дагы приз. Бүгүн туган күн болсо да билек беребиz. Мына koşmayınım болуп жаткан. Сентябр айында төрөлгөндөр келиңиздер. Мырзалар боло берет, айымдар, агалар, эжекелер, карындаштар, келиңиздер. Барбы? Келиңиздер. Билектерди даярдайбыз, энелерибизге. Батыр энелер, батыр апалар, келиңиздер. Бул эле скоро экен да сиздин тууганыңыз. 1, 2, 3, 6, 8 батыр ене. Көңіл беріңіздер, құрметті меймандар. Бүгінгі тойдағы батыр енелердің конкурсын баштайыз. Енелер, сіздерді мен қинамайым. Билетпейім, чұртатпайым. Ушул жерде жооп бересіздер. Болды, өзіңіздер қимылаттасың болды. Батыр енелердің конкурсы азыр Кыргызстанда эмне көбөйүп кетти? Коррупция көбөйүп кетти, анан жолдо машина көбөйүп кетти аябай. Келиңиз, жакыныраак туруп алабыз. Машинанын моделдерин айтасыздар. Түшүндүңүздөр, Сайыз учурундагылар элестетебиз, сайыз учурундагы машиналарды айтсаңыздар деле боло берет. Разницасы жок. Түшүндүңүздөр, Өзүңүздөргө ылайык. Өзүңүздөргө ылайык. Суроолорду берем. Сизден баштайбыз анда, кетти. Мерседес Бенц. Волга. Эжесиз ошо сайыз учурунда машиналарды айта берет. Жеңиз. Феррари. Ланос. Зил. Бар экенсиз кожо. Жигули. Эсеп. Мерседес айтылды. КамАЗ. Эң сонун. Бир болуп чаап коюштар туугандар. Жардам берип турабыз. Степ вагон. Эсеп. Волга айтылды. Жигули айтылды. Запорожец, эсеп. Запорожец. КамАЗ айтылды. Степ айтылды. Комбайн боло берет. Эсеп. Техникада. Автобус манастага. Союздун машиналары. Фит. Ланд-крузер. Трактор. Ана бар болыңыз. БелАЗ манастага. Эсеп. Трактор. Дагы. Канча? Трактор степ деген трактор. Эсеп. Форандер. Пассат. УАЗ. Эң сол. Кандай? Бульдозер. Эсеп. Бульдозер. Мени унутуп калдым. Маршрутка. Дадысы. Эсеп. Тико. Айтылған ба? Айтылып тұр. Эчекеңізге билет береміз. Құттықтаймын.
гүлден кул чыкпайт. Белек берип орун алдырабыз, эчеке бар болобуз. Кичине ал. Роза. Роза гүл, Сирен. сирен гүл, Алоя. алоя, Лилия, лилия, тюльпан, тюльпан, кызгалдак, кызгалтак, орхидея, орхидея, качечеки, байчечекей, ромашка, ромашка. кызгалдак, Айтылды. Bir сияк, siyah dollar gül, aygül gülü bak en son. калдак, Айтылdı. Bir rica, iki jarım, çırmak gül esep. Roza айтылdı. Bir ricarım, iki jarım, priz. Ежегіңізге приз. Батырене бұл білек сізге чайдан да өтіңіз, сейнектен орын аламыз келіңіздер. Жақындырақ орын жақындырақ. Кетті. Геран. Кактус. Гала. Сирен айтылды. Bir жарым, iki приз. Енемізді көп қинамайды, бұл білек сізге бар болыңыз. Орын аламыз. Жақындырақ келіп орын сізге. Женское счастье. Женское счастье. мужское счастье, Ого, бұлар да әділ кетті ғой. Женское счастье десе, мужское счастье де. Дем сіздікі? ала, Айтылды. сары гүл, Сары гүл. Қоңырау гүл. Есеп. кызгалдак, Қызғалдақ есеп. Bir жарым. Байчечекей. Айтылды, сіз айтыңыз. Bir жарым. Çok azın. Bir жарым. Cipar esep. семейное счастье, Семейное счастье. Анасының. Счастье түгін беткенде бұлардың. Бая мужской, эми женский. Семейное. Сіздікі? Гладиолус. Ошондой. Роза айтылды. Bir. İki жарым. Приз. Ежегіңізге. Белек футболсын жеке бар болыңыз. Гүлдердің бардығы айтылды. Көрдіңіздер, батырелер бара-бара секен-секен күштілері қалуытады. Шамдағай тил білгілер қалуытады. Мықтылары қалуытады, мұндай жатқанда. Еме материалдарға айвайн жақынсаң ба? Сайрагүлдің тойына помбаркуда барсам, мана атлас сап қойыпты дейсің ба? Материалдардың аттары кетті. Шифон. Помбаркуд. Гелон. Атлас. Сейлон. Ого, кете өткен да сізге? Есеп. Товар. Шакар септі деген бар ма? Мен бірінші олып отам, шындай материал бар ма? Есеп. Марлевка. Чип. Шипон. Слан. Атлас айтылды. Bir жарым. Помбаркуд айтылды. İki жарым. Айтылды. Үч. Шифондағы айтылған болчу, белек құт болсын, ордан аласыз. Эми батырелер бардығын айтып бүттіңіздер эми. Эми конкурстун шартын өзгөртөбүз. Смертельный номер, полуфинал меймандар. Батырелердин полуфиналы. Мынандай кылабыз. Санайбыз. 3-кө чейин санайбыз, 2-ни айтпайбыз. 1 ха-ха-ха деп күлүп койсоңар 3. Түшүндүңүздөр, а? 1 ха-ха-ха деп жеп у деп койсоңуз болду, кутуласыз. У же ха-ха-ха болду. 3-тү айтасыз, 2-ни айтпайсыз. Түшүндүңүздөр, а? 2 айтылбайт. Кетти анда, сизден баштайсыз. 1 ха-ха-ха. 3 ха-ха-ха. 1 ха-ха-ха. 3 ха-ха-ха. 1 ха-ха-ха. 3 ха-ха-ха. 1 3 ха-ха-ха. 1 ха-ха-ха. 3 ха-ха-ха. 1 ха-ха-ха. 3 ха-ха-ха. Үчтөн кийин бергилет да, адаштыңыз. Белек болсун аке. Bir kol çabağınızlar batırellerine. Adaş kеттіңіз. Еми? Aldırak gel oğlum. Еми özgürçü. Только К tamgadan başlanır. Get tanda mesela. Көз.
Kulak. Anday? Ne deysin? Put deydi mi? Ben kı deyim, kı. Kapçıga. Parçıga, esep. Kaleni. Kaleni. Kı. Kol. Var ekan, boyunca kıdan köp. Kare. Kare. Bir yarım. Havurga. Kaş. Kaş. Kirpik. Kirpik. Kara göz. Kara göz. Gözün karası. Gözün özü. Gözün özü değil. Yani esek maydı. Kök göz. Kök göz değil. Esek. Göz. Kara göz aytıldı. Özünüz aytыңыз var. Bir yarım. Kara çaç. Kara çaç esek. Kol. Kol aytıldı. Bir. Kindik. Kindik esek. Kaş. Kaş aytıldı yine. Kulak. Kulak. Aytıldı kulak. Ayttınız mı? Esek. Bir yarım. Kulaç. Kulaç. Ha, kulaç adam organda girer mi? Oşanday mı? Esek maynine. Karçıga. Aytıldı. Kızıl aşık. Kızıl aşık. Esek. Kızıl öngöç. Oraya gidiyoruz. Hop. Çıkardın. Sekin içke gidip etmiyor. Koza. Koca. Esek. İçke giriyor yine. Kızıl öngöç. Aytıldı. Kızıl kan. Kızıl kan. Esek. Siz öte içki gidip etmezsiniz. Kal. Kal. Adamın kal. Esek. Bir yarım. Kavga Aytıldı. İki yarım. Priz. Ama ecekiler özge. Bir gol çarpığımız eceke. Bu benim sizge batırene. Barbalımız çomak bizden kaçan. Batırenelerden finalına çıkıp özgöçü çoğun bilek algan eceke. Atınız kim? Turday mecekemizge bir gol çarpığımızlar. Bir bilek töreyin diliniz eceke. Barbalımız. Bilek kutlu olsun. Oradalarız.